time watch biom akwa ba bedwam so enie enne no eya fimu ni nyina bedwam so e dey twato ye be hia adwo ada no na se 2024 afefufuro mu ya ye firi bedwam ase nenne ya ye di koguo no bema mu aye dama wo ebrepam wo no ebo enwoto obekoso ayeye worship enko a wezi enuaba eye Sunday asari obeba afekwa ni wadwomtofo kuku dam ne esawo pastor Dan so no so betena se ne edi abrabo mu enkomo na wo ze keyboard so ta ha ya woro so na ne wo be ma ye key nu nyina but ebraso se edi apomode ho nkomo in fact nipa dodo no enu omudi nkomo no bo hu say this week dodo no anhya da ma na Dr. Isaac Frimpong de wose na ye day twatwo e wo bedwam so wa afi mu nti e wo so na Ghana fo ba be kye ne nsem we twatwo wa afi mu Fisi ebe shia no Monday no na yewra 2024 monti Dr. Isaac Frimpong Freestyle Health Clinic and wabanti eni apomode ho enkomotew Dr. Frimpong afisia pa afenkomote afisese edi nyina e won kwan wa moti na adwuma na kosro that's right na obi ode ne ha obebe bia se de bia moye no no motu ase ama danside na doso yeah se adwuma mboko de obade ado e de nyankopon se Style Health Clinic enne eye dey twato e wo bedwam so e dey na wo di je ni ahwefo amenchi ahwefo nyina be bia wo na ote yanka bia no ye chiawo na ye da wasen so se wakoso ne yen atena abesi nne afena shase enya asam ketwa enya kwa ketwa ba waka ye ho a ne ya bedu sisa abre a ye be da wase na wona ayefa yen so enya de na wo hwehwe ewo apomden ho enso so no omobedi eho adanse na oma testify say oma anhwe ya nkenye ye be share obia na nyamika obia ho na yembaka yeshu for the next year na yewremu no na yentimi wrem wa bra still e da sokuta yare na yentimi wrem wa bra still yente ye ho ase ana yente ye pomden no ase because untimenti wapomden na se ayaresa be diamo enti eho behia se still ye bekoso tufo na yakoso a hyemkran na ya direct na atumi aboa ama de na owo problem bi e wona pomden ho no yetumi ama na rehemu foforo enti eno ene ebedi ho komo ende na ene no pepese nka ye behwe bibia etimi si ti se obi betimi ayare obekọ hospitals nyina yare a ode bekọ no eduru a obi be fasa eduru no a ede asasa yare no a ne ho beto no beto no nko ade ofo eduru na ne ho nto no yare betimi abasa na ebi ho kra obekọ hospital no or na danfo taiwo the same yare on ne ko eko but Adamfo no de ye ma na dura ne hotimi to no na eto no so no de bebe ogina na ogina ono de ne ho nto no da at times ebi o ho a bebe na ye physical neoma bi ebi nso so ye metaphysical neoma bi and ye wedding kan ahwe ne ye physical neoma no na ewie a ya hwe de eno nso so betimi ye metaphysical neoma na ebetimi asikwan ama oyare na dura obi afa no ho beto no nko ade ofa ho nto atimi asi ene se obi oho a otimi yare na akọ hospital a dura ebema no because wanu mundo bebre wo other hospitals bebre ntino at times and the system need me be choked in a way say ofo edo enye adwuma bio okay ofo edo obi afa aye adwuma ma no na onde ofo enye adwuma nese yade aye obe bosume miensa yemfa ne sa wodi akina yare sabi akinia odro bi abekọ ebe ma bia wonom nti nuro na sa tata so woni padua nim ti e ma papa no kora no a nti minya na nya adwuma nti eno ne ye physical neoma okay and ebisa no se yehia bisa our Style Health Clinic no say ye see handle that and say ye wo neoma bi a obetimi amawaye ofie eno adro nka ho odi fruit na beye ofie eno odi beye 3 days na beye na odi lemon ne warm water ne ade oye no for 3 days a flash every toxins our system ni mu amani nyina pie it is more like would detoxify our system good wa bra wonfa edro wonfa afidie kwacha what you say and ade a sa wo yare o onyare o
oya eboa system no nya wotre na se yemu ayem tim be boso me ne esi wo se ye de efie de ayem tim ye ya de no eno so ya de ha dwen a dirty colon say oba de bo nipadua no wa anye bebi asebe agyanan ewo se etena ekotai da bi enti wo ye nipa na wo ho abra no bra na wo se wo detoxify wo se bibi timi fa wo yam na wo nipadua no wo yi niam na nyina exactly okay enti sa oba de anja bebi a ewo se ekuta sebe agyanan no the only place agyanan tena eye o rectum ne ye onsono no nyina bewie to na epie wo anuso no curve no so ho keke no ehope ene agyanan nyina tena now say colon no be very dirty a eboa ma yare ahodo bebre na se yetia se na sei no na wo se agyanan ni gina the more no agyanan ni be kan wo nyima ye na se ye froko wonsunu nimu ewo dachi good ebanesa that's right ebanesa o system nankasa esan use saa agyanan na hu ko hia no okay nti ebanesa o system no be toxic in a way now say wo pese hu saa ne mo na wo pese maybe o cleanse a ebi mu use adro ebi mu use mfidie ne ade but the american ade a wo ye ofie a cleanse o system na and flush every toxins every system no mo it is a mostly bebre na no say omotai constipate omuyem tai tim na say omo pegative bi edo bi ebe pege yes afaduro ni na ofa na o run bebre a be ma na so ntimi mmo adwuma afi so otimi ye adwuma ye enye aduro na ofa ye ne ma ogbo adwuma o eye o colon na cleanse keke no efi na free ni padua ni mo no na ma system na free aye adwuma nti at times so bi ba na ne yare no wa no mnu bebre nti aduro bi afa no hoto no fa no nko ade no honto no a ye pause wo ho ye ma aduro biom na ya ma wa flash system no with fruits and vegetables make ho asem ye and ye that 3 days flash in you so maybe now sugar level na very higher owie ye na e ba fo na no drop so you be pina ye very higher owie ya wo no medro owie ya e ba fo se na unya complaints bebre our system ni mu ni ade ho twetwon ho hyehyew ni ade owie ye na e was say bafom then aduro na ofa anya adwuma no ofa pe e be ye adwuma okay you be hu result na na ye hwehwe no okay that is on the physical side and the medical side now obi nso betimi ayare but ni yare no na yare no e wo spiritual backing and this is very common isipa mostly emma mostly omhwehwe awo na emma anase oba wa develop a wo de mu yawe bi a o treat a onya results da enye no nko yawe ahodo bi a wo no say yawe no was spiritual backing a physically obe treat a bre ba onya results good and maybe obeka say then na oye obi or how maybe wa pomeden ho anase enye se wa ha obi nko akeke na obi be ha wo obi timi tu obi aduro kra ma obi kotia so ma obi kotia so emenya no abra enye ono na dura se kra na sese thank you wodi kwakunya nko ani nko ani kwaku tutia so otumi nya wo etumi nya wo se wo ho nya den dia na chese funtum wo he sai batatwene you se ekoba se bibi sa wo ho a there's a way you handle no because ahohom nyina e wo wiase no so ye honhom papa so ye honhom bone o se yade nyina mpo no bia wo ne chiwade ene chiwade bebre na no ehyehyɛ haban mu nti yetimi to haban mi di se time yewu kesa wo time no a obetimi yewu no say wo de fra lata samra pa adwade a bibia ye fine good nti no ye wo haban bia ne de ye na ye de ye na se saa maybe obi obeda no hu so obi ne na beda anytime obete opesa ote bibi papa bi wona brabom bia no onya sa dream no anytime obetry so be any good thing bia na onim se nke be boa no onya sa dream no onya pe sa de ne sey mbam enti se no wo no wo kwan afa so hwe sa honhom nyama ne sa ne omani nyina ye wo kwan afa so hwe ni nyina e fa he ne hwehwe mu ebehumu obenya Star Health Clinic ye branches ne bi wo ka so a akweli Ota City hwa obenya ye wo Kumasi so Kumasi branch no wa adwoso kwan no mu ho ye wo kwamo 4 junction so ho a Ben Baptist Church no sunya ne so ye wo Abesim kwan no so ho Police Land
Udu Abisim Police Land, Obia Abacho, Ehonomo. And your Doma Hinko so. Doma branch, or SS, local area where I been Gift FM. Sounds on Albania with Jamai South, Japicrum, Fitemu. For number way, ne fre. Na the Chirwa Green for Pomde Hono, Yamwa, Ninya no Emma. Number Abafre, now Albania Star Health Clinic, 0249 200 555. My missing number is 0249 200 555. Shano say a Star Health Clinic. Na yen e de briti we bi e treat you awodi mu yare nyina e ma ho etimi to enya awodi mu yare nko area hodo ni nyina na e ma ore mfi say promo no eguso na be end 1st January, which is Monday, holidays so good ene ye Friday ene o chena pe kwasi ada enya adwuma. That's right. Okay. Ene ne o chena pe ene ye de promo no 30% ne scanner ye twa ne free ni ade ni nyina no ochena ene ye de nyina eba wi. Yeah, that's it. Dr. Isaac from Star Health Clinic.